onua bobribrim a ɔte abunu ate adwane owo jampanturu no owo afa afagirifi ene ofentemfrem da sebre osei bonsu ya otoso miensa ayo Asante Mampohene nana ejakuma difi otoso mienu Asante Mampohema nana kunadu yi adom ya odikan Effiduasehene okwa wia dwomo baabu ya otoso mienu koforidua Effiduasehene nana krobia Asantewa koforidua Effiduasehene da sebre akua moabo ate otoso miensa kwawumahene nana adwa jamfu otoso miensa kwawumahema nana opon freyam ya otoso mienu adankra jamahene nana efiam ponsa ya otoso mienu adankra jamahema nana Dr. Bafo Owusu Bediako Asante Achem Domi Abrahene nana Safo Ajeman ya otoso miensa Bawrohene nana Gaben Afrakoma ya otoso mienu Bawrohema nana Akomia Sechi Tutuampem ya otoso mienu Abuantamhene nana Owusu Berema ya otoso mienu Atasomanso hene nana Efia Kunadu otoso mienu Atasomanso hema nana Akwasi Esiedu Dubinso Kase hene nana Efia Sapon Dubinso Kase hema nana Twumwa Amani ya otoso miensa Ayase hema nana Pem Owusu Ado ya otoso mienu Adanse Ahensan hene nana Tiwa Kukurubuo Adanse Ahensan hema Enuanom ana edidisui Mrs. Victoria Boache Mrs. Sylvia Amponsan Mr. Samuel Asamoah Mrs. Felicia Kwansa Samuel Tete Samuel Apia Ekunafo ati ayipaso eye oheneyire Abenako enafe oheneyire Dina Dansoa Dako Emma enedidisui Lily Apew Asante awo America Rosemary Danso awo America Christiana Saki awo UK Sandra Nana Kunadu Saki Prince Adu-Ameyaw Nana Kunadu Iyadom Asante Man Council Nana Mahemfo Nana Mahema ane Asante Mampon Nana Matrankonwa Asante Effiduase Divisional Council Bretuo Abusia ye wo Asante Effiduase ane Koforidua Effiduase ane Asante Man nyina se Nana Adu-Ameyaw ya wotoso mienu Effiduasehene Nana Ekwakura na ye hyehyeye ane didisui Asante Man ese efiada bosome enan ne da etoso edunson 17th April 2026 Asante Man ebeye vigil and tribute night ade amanana ne memene da 18th April nanom ade nanabetom awo Asante Effiduase ahimfi ama political parties diplomats empenifo ani amansan ababehwe nana aniachi the kwesiada bosome enan ne da etoso edunkron nanom ebebie nanaso ama esom ahodo institutions second cycle institutions ene general public assign so abehwe ye nana aniachi nedwada bosome ne da etoso aduno da sebre oseibonsu ya otoso miensa Asante Mampohene ene nana ejakoma difie ye otoso mienu Asante Mampohema Ghana Mampeni His Excellency Yera John Dramani Mahama abaimu empenifo political parties nana no mahemfo ane aheman ye wa Asante Mamu enso baba behwe nana aniachi di twatwo kra